Kardam. Ini ngawet dokson 6 schedule part 485 ang deng along nang lilo. Abang so ang deng long pinang ngawet ni Jopa Pon Bangke. APSLC General Secretary ake hai sarki rong paralang li professor. Abang so dokson long pinang ngawet ni lang ni Jopa Pon no. Kardam. Masih pinang ngawet ti ketam pon jalam thangang ke non along karbiang long. Ini kenapa nela bang so isu galilo. Setelah bang so isu dirjoy si non kacari bom BJP atau pinian ita labang solam tu purhai ki purji kali kita bi fan loss kapori sita PSLC rat tentang non bangke manghu helu kasi pinong we ni dalam ihan karjui bangke la hello ke chensi ni karjui bangke hello 1969 an incumbency article 244 ke halak constitution amendment long Indian constitution long sit abdullah 244A ke sita ka implement dia pan 55 years lo nanta government atu karbiang long kacari penceng lo ka state government central government atu pinian ta implement vedal ke non bangso 125 bangso constitution amendment lo article 244 ta implement ta rara fam tham hai lapen lang tum claim ke lasi kopia apa sih bang so article 244 bang di si article 20 bang si implement hai ku hangrong bang solam le nang jurat pantana Article 244 alam ini tum Japan penangan Japan no papan political party tin tum sitame election nang le lo tang te labang so isu ke teng sara ke labang so prank election prank ke article 244 alam ke ningje na ningje je laban kacesong asada ke teng tu teng long le seta election nang le lo tang te article 244 a bang ke national party doan laban ke political party doan sedang kami ngomong lo ke even independent political party doan ta article 244 a isu ke bang lo le laban labang so isu kan se rata sentiment kalan de muni ke pan laban se kan puri ini tu kai long lo no laban ini tu karbeng long district council मतलब Mikir Hills district council long lock pen tame ili tumphan 6 schedule de jakong itu mana pilo setal anarchy kidding ili tumphan 6 schedule ala ha comment to the 1951 pen ili tumphan majok a political party leader dong tan nang khan the la chok kali i phusar kisar pen tame itu arju nong le la pen la non ili tum ahotan setame di 6 schedule alam nang khan majok a political leader tame setame 2012 13 November retired IAS officer non ke APHL sa president no sar jai katha alangli nangi sunpen also political party na sunula seta social organization no nangi sunpen ke la so 6 schedule la nang khan so 6 schedule la nang khan pen nang khan bon no ningkan ko amela sar jai katha nang khan det seta rara tum deng tum te 6 schedule ke la ke Allah masih ulang political national political party itu nabe. Six schedule apa angin ke dog day side. Six schedule alam cakap orang mana jauh six schedule apa Pokemon kau pupu. Nanti me six schedule party ke budak pupu. Non APHL sih mana asal senang pupu. Sedap pinier ni six schedule alam itu masa jaya kan kan no. Lapter APHL sih pini amahan kau tek tunan kau. Di uthot paling tunan kau kalau bahasa six schedule pang tangai pojoin dia loh mati. Lasi pini karbiang lo malu. Labang so 6 schedule alam munit tu aku tahu lo lutang lo lapan ke cini tang lo jadi si pilihan ni rata tu APHL si panangnya tengdun ong muncul ab election tin setame munit tu buku national political party tu buku jadi APHL si tu langsung election rentang lo pasal next election ke munit abe bom satu nih bom tu setan non MP election udah mana tu tengdun lo kata kita tang 2019 kalang 19 pen non anal itu langkah di komane iya MNC ke nili hay long web lo lagi social media में खाना पिसों से dok well lo dok back lo 2019 MP election apika that APHLC they will not get even 10,000 votes mean after they lose MP election to sipu ini nali dok back lo nali munti kante then itu 10,000 a bear segitu mah 10,000 thak segitu mata lakh thak segitu nali itu nali maksudnya lasi pini jaya kathar sar ekdom han mek nang kapu kana jok si pini
non ke dobong national party atum Anta. BJP atum bono Congress atum bono lakan kapre ka political party la BJP wing atum bono sitame 6 schedule alam je khanam ko opinion ni 6 schedule kita purna ko opinion ni ke sitame ili to maka breakdown ke langdam ni ke la hello non BJP atum tala bang so seminar bibo 6 schedule seminar ke dobong no latum command resource person apha de ham dam se parliament parlo latum rat han pathan toyo Labangso 6 schedule na seminar ki bia thegala hello je APHLC pa na ka breakdown gala hello non BJP to ma seminar ki bina dum laga no net ma video da thelo no la pen pena pena da dum seminar thegong ji labangso seminar no ko pina na than ke 6 schedule na weakness 6 schedule la ja kong ke bo Halo lo se thani. 6 schedule chodor de 6 schedule la ja kong ka ve la hai long se thanji 6 schedule pa na ja kong thelo 6 schedule pa na jok ili tum kwan pemu labang sola man han hela do Tribal ang konsi. oh tribal han ko ansi ka protect un tribal dia go han ko ansi protect un electoral ro tha di ora na je kong do itum ha labang so 6 schedule pa Hala bang than labang sola than ke than ni ko pilo Weakness. 6 schedule ke chodor de lo 6 schedule Allah ke autonomous state sinan ko Autonomous. kini ala la tum ke than thu la lo ra tha je APHL se atum ke autonomous state ke han kali 6 schedule si ke han ko are muni na tum ana kilu dolang man kan ha 6 schedule ile tum long dotta na phi ile tum 6 schedule che han thula ma na tum ra tum munthi no non ke do bom tim kar bingong BJP atum komane ke than kapare kapa phola jone ra han ke than thula lo APHL se tum ke 6 schedule si non che han bom na ko it's false totally false lahai ka la ke kapa chubai la pami no la ke deng ne la ke non ke ile tum ke 6 schedule APHLC ke 6 schedule ke che han kali ile tum ke dotang 6 schedule aja kong ba kang botang 6 schedule aja kong ba itu mabang che han tu ne che othip ne 6 schedule pang tang tu ne Lato rahat lo hana ka ni ni nali fanang na ju sugat ko nali pakliar tu no pini lo bang so RSS lato ma tok 6 schedule awareness ipike ni le hala bang ni amang kon amen jong nang ko rat ta chinan ko i arat amna chini ne pute rat ta mohalla to hanta o me sem si pang thek ma de ni le lang kuma jong nang ko ko Dhorong Singh tero na ki hai lapet Elvin tero na ki hai nami to ASDC akaya hot people 6 dulam than khede rong aloi people so awareness pipede hala bang so por ho jong se 6 dulam than so ne piniar ni ke ni tum tham jok roji nang tu people so 6 dulam than khede people 6 dul dik jor nami ta ASDC de mele man lo nami ta ASDC de ie man lo te nale hala so por ho people 6 dulam than khede labang sola me rak pamang hunang ne laben pi labang solan ke tham ke lake RSS inang tumana ke toy lake a ho kala ni tum ninge te ji non hada kumalo RSS ali jar sai ni approve to RSS kunat long silang tum pro kini itu ma choi ching tun ma hai approve do lasi karbia ke pan ke raiji ke RSS tum long ni tum thek nam long le lasi ni ala ni phana kichu po non RSS tum 6 schedule awareness typical non-tribal juntaile would nangjok belong 10 seat open for all buta belong lapen ponchayat dar nang biun buta belong ante koloso 6 schedule ke nainge APSL seat ke lake constitution of kupima ka dohala dai ko mat kan se protect ke lake labang so 6 schedule masih thano ke hante ho labang so teng masih thalo that command phansi kara dak non tribal phansi kara nang tum gogol long lelang ka theglong lu ni tum gala bang so 6 tum command ka protect tribal area ko tribal no phanlo long le pila non nang 6 tum ka phuk dak si 6 tum le warda kipi amuka gi ka thara 6 tum ke half truth no half truth ke lage kali lake nang chini constitution ko pima to se tham nang tum bang so long tham patum non malom ni tumar julong RSS tumhan penam student organization tumar judulo article tweet yelo marjulo na nanti ha laben kapre glonglela marjunta linchi ha ande kolosol nang tum ke tham ke reply bi thala masola asi non ni yela ni fan karju article tweet si ke thema article 244 si ke the khala bangso confusion la bangsolam sinon itum ke nang di karbing longra Otomas dan nangi punutang te artikel 2 sinangji
jong so autonomous state nang ne pro tang article 20 nang si non BJP to mage article 20 implement nang ji direct funding nang ji holok si kamatha pro tang de BJP to autonomous state ke hang pu alam le ke chubai kali makalang bang soram yang dera tan latu polo article 20 si non mat ke direct funding long ji the autonomous state long article 2 for jong implement that pro tang hata autonomous state long long ko direct funding lo ke halaga to article 275 long dulu lasi labang so lam nang klaragat kan tanang hin dan tamek kalau lasi pomun ni kan pa beng hoi sono detail sanai ma dedi lasi article 244 ya lam sing polo non BJP la kan ke BJP long ke jandum deng lang hala aja hana political party ato aja ni kono na tu BJP am kali BJP support pe busta BJP apan se commitment ki side lo bose ni amen ku be zetan do chini lasi na do ka chini ne ke hello APHLC के 6 शेड्यूल लेके हांगाली नंबर 1 नहीं लाना तो निजी भी नो PNR ni कोना ने तो मेमोरेंडम निपी दो नो APHLC का जे 6 शेड्यूल नांजी को हां लागाली 6 शेड्यूल पंता नहीं नंबर 2 नाले तुम BJP तो नाले तुम कंफ्यूजन ला खान लावान री नाले तुम ने खान से कंफ्यूज हो जे हैंडब्रेक ऑटोनोमस स्टेट सिंग नांजी आर्टिकल 244 इज नांजी 6 शेड्यूल के जाको मावे को सेता नाले तुम ला क्लियरली आर्टिकल 244 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी नो लगा Article 244A Indian Constitution of OPC talk about that. That formation Article 244A formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of ministers of both. Therefore, to Ladakh talk last line one to Ladakh. Ladakh talk Ladakh talk ne report here report one alone. Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law formed within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore autonomous state article 244A jong si tum part jati form ji protante 6th schedule angning ping koi 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 pensi autonomous state ke form unji tante 6th schedule chodor de 6th schedule aja ko mabe 6th schedule go back pokos puzna tu kan je hai no kupusira khona pa chubai hai no last 6th schedule angning ping koi na autonomous state ki munji kudak to daglo article 244 Indian Constitution no pulo tante nare tu kachini nahi bagla hai no Indian Constitution lapen 6th schedule ke lage isiber lo di langsung taksi article 244A lapen ke 6th schedule lage muni tatum abang lapen akar jong jerap blok lagi muni tatum akar jong oi pulo tante abang lagi kicitang lo lapen abang se kicitang lo akar jong nasa udah langsung taksi autonomous state jong se kimi pulo tante paragraph 20 pensi 6th schedule lateng se kimji jong si hal 6 schedule aning ping koi teng pen kim ke da autonomous state article 244A pulo tante lake kupilo lake general state pulo tante non hala asam tha di lapen hala kapre state tha lage general state si mane pulo ke seta da 6 schedule Constitution of India paragraph 20 long ke kupilo puga lake tribal area that means Karbi Anglong mate ends lapen di Mahasa of autonomous state article 244A paragraph 20 teng pen kim lo pulo tante lake tribal state lake general state kali lasi dak confuse alam ame lasi 6th schedule sing nangji autonomous state angne pula itum kani je takali lapan autonomous state nangne 6th schedule sing nai pula itum kani kali APHLC ka part jakal hello number 1 article 244A lake itum lake long back nampu lapen labaso article 244A ke 6th schedule angne ping koi paragraph 20 teng nasi kim nangji lasi autonomous state nangji lapen labang solong 6 schedule pacaratun 6 schedule pantang ani lahir itu makin lagi lapen nali pomok belum ada di article 244A alara bangka 280 di article 280 sih haram lapu logo hada mana direct funding lam sing kan finance commission pen article 280 long jadi laso 280 jong selang implement lo pelutan te ultimately tu autonomous state nani laso lamo lasi mudalam ke kenali bangka nale da pinitin kami yang long BJP atau apa nili nilin pada pacinigang tumbang lalu non 125
di Constitution Amendment Act along bangke itu modified nahi po bang itu la soalan asin tong gudu nahi people modified nahi po the bangke hello 244 bang itu article 244 insert nahi lada di lasin mudala bangke hello article 280 alar bangke itu people article 275 itu hala se handu nahi kante article 275 long se fan alam da dulu autonomous state alam da clear le da toktan lo kante clear autonomous state autonomous state to nahi bra selam nahi bra article 275 toktan lo kante lasin article 275 alar hal article 280 harong pelutan tela bangke dahil confusion ran kana le atau handbrake nanti peluti indirectly bangke itu kan fan bang nangi di fan bang nahi autonomous state system bola bangke lasi rat bangke lasi non pindah IPHLC fan bang si 60 handrong autonomous state hang hedat kunal tum nai koi hai nona bang nale tum ke 280 ke hang go pilom de article 244 a bi kop and 280 go bi ko se hang lo la sola man nale tum chini nai la sola rat kan kan nai la la pe non ni nale phana ka ji bang ke la hang lo 55 years lo autonomous state la phan ka che song kal biang long rat de 1969 pen halai tum hana bidun kop pen autonomous state amendment ka political party sing lo autonomous state demand committee po amenan sing lo kaprek tanang sing lo congress untuk autonomous state article 244 alam pen love si 15 years sosial hala pen nang kisong lah lo congress untuk council cari lo langsung nak si AFC tum ta bang bong autonomous state pen amendment nang cari lo sidang non BJP tum ta bang so autonomous state amendment pen love si non ingkan kep karbiang long nang cari lo sida ka implement dia pan nangji ku bangke pini arianta non bang plemele tumanda lam festa ninja hela pen sirigen tha he ultimately karbiang long autonomous council nang kachari atum ke pini arianta a hok pek hempek ke hang song kali autonomous state ke hang song kali ku cipaklang dak la sila bang su cipaklang dak pen non ilitum masar jai katha fasi karbo alang like half truth pusigip to 6 itu half truth to tanpa meme itu constitution ko pino to hala sig than lo kat jai ka than sa ke thana 6 itu kapre hala RSS bombo sena to ke thana 6 itu kapre man te ko thata mana to kapre ko a 6 itu dolang manang tu lo nang sulo kapre la 6 itu kapre dolang na pulo bang solo itu marjulan ko ino 6 hini do pokera ke karbiang lo BJP ali dar se kan yalam lagi elo ke paklan ho se paklan oke patumi heta nile tum video thek lo dok muka long 6 alang tum 6 seminar bi kadi 6 seminar bi long dahata ninje me ratu la so video do nonda pinyar ni north east long la ana 6 district 6 autonomous council ali dar tum ninje je alam ta karbiang lo autonomous council long team karbiang lo BJP ali dar tum la ninje ali lo na tum kan je la ho jai ka thar 6 apan ke BJP 6 ko are 6 hini ke thom do ma लाके ने तुम के जाए कथा ना 60 रुपए ले आपको ये पे चलसी along जाए कथा सारा लाके ने 60 रुपए करता है no दे kalang रुपए कर के पिनी अन्य ता रुपए लगा के बीजेपी तो 60 रुपए ला सेता नाले तुम वीडियो चे चेंगो नाले तुम मसिराट होना के था नाले तुम मसिराट होना पर चोपाई नाले तुम मसिराट होना पर थोला जे जाए कथा ना 60 ला पेन बीजेपी 60 दो नाले तुम कनिंजे तो लगे चे रात नहीं लगे ला anjong se nale tum ke he polo nante seminar na biri nale tum kupusi 60 hini dolo dada ha biri ani 60 la chako mabe 60 bihe 60 to de pada karbiang long autonomous council long BJP leader se kaninje biri ani khasian autonomous council long kedo ali da tum chief executive member man chenglok iam domana ninje je garo hills non jantenes non light chakma autonomous council tumo dimahasab even dimahasab along a leader tumanta 60 bihe 60 chodor de 60 na ne ko ga ninje bangbe na pe 60 hini do pota no hop autonomous council ali ran ninje je kar biang lo ma lo ka chikrong BJP lo ka chikrong ar lenke the tum si ka ninje na tum la bang solam ka ninje ke rata tum na chini unde ko se tin ma na tum han rata ne cho che po he na tum ka ninje lam na tum yung si la an the ko lo study pon study de pin na sina tum rata lo ka ninje na ni na tum ki bhula lam la bang solam pini rata na chini kan lo lasi na bang so seminar bi bom bolo dang te lam kani yang se nono som nale tum cepak kenki bolo dang te nale tum harap nek choi bobi lagi 60 ke siva 60 to the constitution of India isiva lagi lake jai katha le kasalam ta kali ako jai katha ninja je ako jai katha se kani je bolo dang te
lakin dia tu APHLC tu masih jaya kata orang duduk ni tadi. Sedang ini BJP tu nanti cipu hai lo mana tu mereka ada mana? Jaya kata 6 schedule BJP 6 schedule bukan ini nanti cipu hai lo mana? Lasi lah bangsa lama bang nanti tu malita mana tu charge hai ni lah bangsa lama ni. Lasi las constitution alam kan lagi kacile malam dah kali constitution lagi kijue hormu dah kali. Lakan constitution alam kan lagi pini constitution hini ka pincong karbiang lo BJP tu. Nanti tu si Indiana constitution 6 schedule lah biru thek nanti sedikit full lagi. Nanti tu si anti constitutional lagi. Nanti tu 6 schedule halang klub si nanti tu jaya kata 6 schedule lapan BJP 6 schedule pun nanti tu kacik kurang lagi. Nanti cek perak nanti lagi. Lasi pini dari tu APHLC hoy kan kami karbiang lo orang kan pacinikan tu malo non ke dobo de karbiang lo alo BJP atu malidar atum 6 schedule awareness program di bomlo seminar di bomlo hala bangso seminar lo kopi pialam sedang thama lapen itu APHLC dan kopi sedang thama nang tum pangrum la nang tum langdum lapen ningwe nili karbiang lo ngara kan kapacinikan tum lo non BJP atum along seminar pada mono padona latum ke thang ulta sudah padona ra atum la so point na non tarik drop angkos tarik drop pai ciklo de dak di pualong nili tum 6 schedule awareness program di ponji labangso 6 schedule awareness program kopi posi di pon na boblo athe non ke do bom tim kar bibong BJP atum ra apan kalili kalang than tap than tu labangso point itum thailong lasi mo tarik trogar ni ke nili hin pen dak kar binglo maran phan ka chuningri mate nang thana ke pha dongel halo nili tu na baso 6 schedule awareness program ki bielong nang itu pun nang itu la non BJP tum ke thana point mukha kalang ma kalima dak ni tum Hexer itu masa jangan katakan badat atau plate ini tu lah resource person wangsi 60 dolar pun itu pathan pamung ponji. Nang itu kopi ni kacini itu lapen itu masa jangan katakan hala BJP long ke dotum nak ketan punta lamu pun kacini itu kalau tante nang tu warno nar juduno dak ini tu APHLC kan ke host 60 dolar seminar long bangke resource person kan jenglok itu APHLC ni dah mate tu masa jangan katakan tu mata nang itu nang karjo position ke itu ni thikelo kopi mana kerja nar juno na kacini kan tum si nar ji gadi nar juno startup awareness program long ge BJP to mas seminar long market ani chi question nar ju thong da ni thi ha gati gadi kali buthaya ani thi kala setan ne tum ye ni thi thelo lasi lada ke to APHLC to mangala ke kacini si on pot setan non BJP long ge do tum punon ba kapre political party no do musame you are welcome la bangsoni ge non tarik program ni welcome na tum question nar juno kacini pan bonino warno nang tu herang nang daki APHLC musim bang chonai pola malega akhir itu resource person ka preka statement sehani dasi nang tu kacini pan wangon you are welcome lapan ke nang tu ahok alam la kacini nongi here nang ni tu ning thi the nang tu nang karju pola tu nang ning thi thelo lage ni tu ning sikarong tu pola la hello non in nang kapjile BJP tu pola 6 schedule ke dordel la si tu autonomous state sikenang council tamne council pengetum long ricerai ne lo itu population ada ong mucelo ante non islam lo autonomous state sinang ko tu autonomous state hangnang ko lo ante non 125th amendment ke kupilo ke party kupila ja ko party ke council pansi alam ko sapo ja ko party lo pilo 50 seat man de karbiang lo rake arjiding tuin enta 50 seat council asin bak nangji pule kaci songali pi tuliran nong haga 50 seat bak nangji pule alam li haprang na kaskom no iklan kali surjo rong farak haga hele or dong kala ke 55 seat ta council asin bak nangji pule alam kaci songali council dordelo puserang ta hele ko lo gente non banke ki putu pilo kawan 6 itu pantang nang po 6 itu kira sunai mesti 55 asid non baru masih ada yang separuh non BJP itu ante itu karjuna yang lama yang hello alam cuma rapin karjuna itu pilo 125th amendment of bill salo article 244A mata autonomous state alam implement ang vet po pola mang ipolang so ningge tu hahedat kente nam tu puro 6 itu ke dordelo posi hang sarlang secara tumlo non la bangso amendment oi polo article 244 implement nang ji pacu nang ji polam he nang tum kopi pol nang siang tong cepa bidon dedet ke koma hap trut ke nang tu hap trut lo
Ibingan halak kupine damat patikung dut ke sono kan te yonan te kemuke. Masih ni na tum hanakar jungang tum magela hello. Nang tumsi autonomous state nang ne pu bagai pini 125th amendment bill of paklang dak lu. Jong si autonomous state nang G article 2 corporation nang vek po karbing lo rat kira si kenang vek lo tang di people implement nang G po lam henang tum delhi lo tok da mahira lo. Hala bang solam mo tum kan nai. Non nang ni fanele na ka di bang no. Pilih tuhan si 62 chodor de po. Di 62 chodor de po si tuhan nang bok lo. Ito masar jay ka thai ka pamanghu tangau 62 si ke hang ka EPSL si tum 62 hang he. EPSL si tum kala 62 ke do tanga jak kong tam ke do ber nangi la bang so jak kong phalang no nang ni lok tu ne kaning je. Ito phalang no nang ni po si high court a case pidam lo gente. High court a case high jet na opinion ta halas RSS bongo sena to awareness ki petunge 6 paragraph to sub paragraph 7 ante law selam nahi opinion ya selam tekte lo kante te gumat phalo kaptere ge gumat phalo towar ki thopi ge rake non tribal Bihari Bengali Nepali Bangladeshi to mas towar thopi te lake RSS to mas 62 lo bongo sena to mas 62 lo lake nitu pini thote ni to ge dage ki kiaso to dai election na ko dunang ne pusi ipu kalima kala item sa sansi pumo te kasi la solam nang hin na sanse tala Labang solam biar kan kan solam. Jadi alam bangla pulo 62 chodorde 62 bihe pulo mandi 62 ka aja kongwe pulo mandi 62 yung sa aja kongwe pulo tan nami tum non EMCM ke mange 62 la pini amendments ke manu mati ente ha MEC election ke do council election ke do ke Karbingon autonomous council long chon mati ente ba di Mahasa autonomous council long chon ente Golaghat district Nogam district, Kamrup district, Barak Beni long langsung autonomous council election doma. People are elected pulo dong. Halai ke 60 dulu ya kali dat pulo. Ada 60 dulu aja kong tema dakle lango. 60 dulu aja kong pena job sih nala itu MEC na manu. 60 dulu aja kong masih komane ke IM nang manu. 60 dulu aja kong masih komane ke CM nang manu. Itu lah so portfolio nang itu non kedeng tanah tuman dah lagi. Jokce he no door be pusi nang itu kubam jilang manu. Langsung pulo dong ke Jong se 60 jong se chodor de 60 ke aja ko mabe 60 se hendo pulo dang te MEC election to theda no Kala council election chi patel de no only autonomous state chodor na chok pulo dang te autonomous state hangana no neli pui make non kaskom kancha se kom tumasona ha election to theba di Kala hemprek long le tik la tungge ni tung election to theba pulo bang election chi patel de pulo bang e stand jero tibo hala tumasona tha kan kaskom kancha se kom masona tha election to theda no Lalu 60 bihe 60 chodor de 60 ke week o bukan je tu. Di? Mo autonomous state long tadi. La so pin election na tu chodu pino. 60 no se akam ali pulo tante. Gele puri ban ke. Kala Di? La hello la ke la hai ke ta ninje nai bu phancho la ke. Han no ka li rande la ke. Alama ke. Ninje nai bu phancho. La peralang tum non lom 60 awareness ki bilo. APSLC jai ka thara 60 ke than ke half truth pulo di. La solam da kuishon rolan. Karbiang lo wala chini nahi. Nang tuma 62 awareness ki pike non tribal ka deputy chairman naman nangji. Non tribal ka longle namlong nangji. Non tribal ka dal bihabe pa klem long nangji. Non tribal ka land portal long nai kusinang tum ke claim. Ada lagi. Halabang so 62 ke non tribal ka masih ki pima. Non tribal ka na longle pinai puto labang so 62 ki pilo labang so lam nang tum tham tha ra lalu bangso RSS asik sidul awareness tipike kardiang long arat ke ning samse la pen la bange kroi krel ate sik sidul ke tribal masih protect tribal han ko protect kona lo tante sik sidul paragraph 20 pu bang well get tribal area non tribal area pu le pu non plain district non tribal area puji hara tribal area bombe Hada tribal non tribal area pula non tribal tu saya kau orang po SC general OBC tu saya kau orang po dak ST tu masih lagi panopi ST aja kau ni babopta nang tu si oh ladak Islam nang fana jet pode BJP tu pula boru aphan ST ki pigi ni tu cedon nunde pusipu BJP tu ninge lagi kita tang Horen Singh be kita tang election ahu Horen Singh be aja ninge la boru teman ST ki pigi ni tu kroi kripu Ari
Rat hala si confusion ke bang non RSS Bongo Senator kapil kara tempel. Cita hala boru kali la non SP tu Bihari, non-tribal Bihari, non-tribal Bengali, non-tribal Nepali itu. Hala tung SP lo mante. Hala tung SP kali pinsi non SP tung si pilo SP akota na enjoy jun elu. Long le tanam lo election ta thur lo vote ta jong lo Bihar pa ta long plutan di pilo SP enjoy te lo bedi. STP lo. Already STP lo. Athela da ke STH ada tumsi la da ke election pulong chori pulo mate di. S da ke tribal area pulo mate. Di. Nona bangke nang khan nona bangke tum ka charge nahi bangela hello. Boro tum han STH pilong le pulo to. Islam lo. Kronik na chong hello. Chong to. STH pilong le palam lo to. Sada Assam long ke bang BTC. Boro le long ke boro tum ke already STP as letters pialo. That means ST. Dei ST long da tum kama thani hello dei. India government atum ke ST puga bang isiga tribal nama an ke ST recognize sita Assam nong sila ke thakcho STH STP la ke Assam se thakcho nang le Meghalaya da mon hada ke STH STP ave Mizoram da STH STP ave Dak Nagaland tapi la no hok ta sita ave tak Karbiang long cho ba Assam cho people la ke thake tribal mong ning kang sa mate unity ka pawi da je pha kalan de la si STH STP pu thar तो अयाम इसना बोरो तुम ता एसटी लो मत दी कलम दे प्लेन एसटी पुलो नि तुम के इंग्लोंग जो दो बसे तुम के ह्यूज एसटी पुलो एसटी पुलो एंड हाला अंतन मन के वांग अकिबे के चिया तुम बांग्लादेशी तुम एसटी लो वहां बिहार के वांग तुम ला तुम के एसटीएच मा एसटीपी लो बिना कार्ड वांग तुम हेलो एसटीएच मा एसटीपी लो एंड एसटीएच पे कली एसटीपी ते कली पुदांग ते hala tum deputy chairman nang manu ne lonon hala tum NEC nang manu ne lonon hala tum EM nang manu ne lonon ko people sin nang ni long da nang le long le nam lo hem ta king lo la tu de political power already nang capture ne lo la to ta council lo ahem phone nang manu ne lo hala tum aphan bang pinier ni BJP long e do tum organization tum punon la pen BJP tum punon ko people sin nang le tum asen tum GPI ta lo la lo nang mat fusion ga la nang hona ka jo fusion ga la lo Piniari Bangla lang kaninja tu de ladak a million do a crore population do Karbiang lo lo more than 1 lakh so say population second largest population non Bangladesh tu Bangla lang kaninja tu hala tu non deputy chairman nang iman EM nang iman NEC nang iman nang nang thi the de ne tum boro pan STP lo palam nang STP speaker nahi palam ali boro tum Karbiang lo ko ano do Piniari ha suri thongkep ta do ma lima hala non tribal hala Bangladesh tumbang deputy chairman nang iman STH apa barang ke enjoy dun bangke pinier ni BJP atau nang hoda cimpoi henang itu sita pinier nang boro tumhan bangke STH bilong le na dun kan ini lasi pinier ni rarapan half truth ketan rarapan kapang nang hu rarapan pinier ni tribal hiyang hotul na pacekam kenal itu pini dak ke do national party BJP ben jenglok national party to akam na ni to ipe chosi lagi lapen ni itu kebe ke chedong ha Botari sana mening thanai long le potang thanai sakuri baguri pilong le political rights ladhan pilong le punin tum APHLC tum kache dak ke beke che pancho te nale tum dak BJP long eto in long aso akar bi long pi posa ni na joy no le tum ha pinira ni dak BJP long eto ko bana iya ma pha ko mane sia ma pha ko mane BJP leader pha hala phanse tum han hala tum han sakuri pada nahi hala tum han som EMC man pasu nahi punin tum ye pini protest de gante people on na adina joy no gante Pinier yang tang pen di bang masih itu kita dapat political rights an pen itu hack lagi pun kan ini jo long lian tamai pota cancel lagi bahala masih kan ini kan teh BJP lo medokar itu mana lagi kan teh kopi positif ini BJP lo medokar itu mana ini kau itu lo sebutkan nilai itu protes lo sebutkan jadi kita kece pan otaris dak paragraph 27 tempen electoral roll separate electoral roll selam nahi pulo land rights itu selam nahi pulo Pinier ni kita kece itu angho antara ciputu nahi na protes ahe BJP lo medokar binusi pini hanjo hangan nang tum kona education se keno ba komar se na khana khan pare lo ba kopia the se ni PHL se nang nang join lo la si amuda la mangala hello face to face se debate na lo kan te nang tum ana he ako face to face debate lo bolona ni BJP tum sa nang tum nang intia ka ti grada lo nang tum constructive debate nang tum pini ani na tekera BJP tum destructive debate sai de kopina yo se answer lo lo nang intia ka ti la hello nang tum rada ko jipakla na si non nang mai panang arte sulan BJP atum pulo BJP apen Kongres atum pulo
Jai Kathar alang li Japon non-tribal ton Bhutanese kan thamia tum si Ukhel Gogoi Lorin Jyoti Gogoi tum pen si Chelang ro. Usi il tum han akoi nang pide. Akoi nang pide. Non-tribal tum han Bhutanese kan than nang ji ke tum sa Jai Kathar KCC si tum hale order nang tikali. Abang solam cik nang tum ning cibitu. Hala bang so jakong Jai Kathar sa ke hai lawa belang kan tham ji jakong. Ajakong ke do kumalo. BJP tum lo. Congress anta tuje BJP tum in tham theda tu. Jai Kathar sa ke hai long do ko ajakong do ko pa in tham theda ko tenan putami. Stanama tum BJP tum bipol claim ha hidat kente. Nama to sik sidul ke la hello mante. Je non tribal kan Bhutanese kan nai than nang ne. Non tribal kan ta land pata kan nai than nang ne. MSC ta patrol long nang ne. Polam ta nang te pol than kedet ke. Mana to ma sik sidul I awareness keep non tribal the election thulong nang po non tribal na kutkam ta jom nang po la hello nang to ma sik sidul ke. La fin nang to ma sik sidul ka la ke Karbiang lo arara pan kera sik sidul kali la ke non tribal to ma sik towar ki tho. La fin non nilinang to mana ka ji ba ke non kichu si sik sidul arlo. Dei sik sidul arlo ke Ponchat nang paludun purlake article 243 long si tok dal. Sa pini labangso article 280 jong si amendment lotante article 243 long da tok lake dake lake 243 non amendment podi dei na constitution long ala 125 amendment along do ye article 243 ke lake Ponchat gram sabha ma Hala so gram sabha ko mapalo plotante itum inglo masukan kali ponchay lagi plain area teman plain area non schedule area non tribal area hada hala to mafana ke daki 6 schedule area telabang so article 243 a jong sinon implement den plotante lagi itum han akan hok deima be dak do dak article 243 a yung sinanda mo talaga gram sabha la tum nom dak dak do amendment long dote lake 125th amendment la lo remodified nahi koi tumi PHLC pen tum ke han kong la pen pini pen itung hunger strike la dak iplong ba dota la lo je 125th amendment itung kau posare ko kana li sitame la dak 60 dola ja kong phala nolong ba ke itung chedon de la si la dak banke la 125th amendment act should not be passed without modification koi tum pugela hello la si modify nahi alama de la dak ke kopilo program te non nali pulo 243 yang malam itu dia tanggal ini. Sekitar lo ke naik pos ni. Laga naik pos ni pola mau mati. 243 m langdang lo kalau tante, lake pancar langsung top dalam ada. Lapen ke 243 m lake ada ke 60 lah orang lo ke lake apply untuk zada top dah lo. Lasi ini tum dak Karbengong Autonomous Council. Mata lada Karbengong lo bangke lake 60 area benar posi. Lada bangke 243 m ke lada kena apply untuk lake. Ni. Lalu lasi lada 243 m long tolong dia part not to apply to certain areas. Indian Constitution Article 243 m long tolong. That 243 m clause 1 long tolong. Nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 and the tribal areas referred to clause 2 of Article 244. That tolong. Ni. Apakah clause 2 long nothing in this part shall apply to subclause A the state of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. Lapan B bangke subclause B bangke the hills area in the state of Manipur for which district council exists under any laws for the time being enforced. Lalu mana di? Apa nak kau betul ada clause 3 nothing in this part di? Ladak betul in this part relating to Panchayat at the district level shall be applied to the hills area of the district of Darjeeling in the state of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Hills Council exists under any law for time being enforced. I can subclause B longan, nothing in this part shall be constricted to effect the functioning and power of the district Darjeeling Gorkha Hills Council constituted under such law. Nasi top lah mati. Nasi la 243 m lake that toglo je la tribal areas. Di 61 habar aluan bangke lake that Assam long chakali, Karbi long di Mahasam long chakali,
Bon setame hala Manipur long konon lapen kala Mizoram, some parts of Mizoram, lapen Gorkha Hills, Darjeeling longan tame lake panchayat Raj kala ke panchayati system bang kala ke apply ni harasi top dah. Lasi Ladakh Karbi Anglong ado panchayat tanka lagi poje ne pe amat hala panchayat system apa lucok kalau kante iltum 6 schedule se kapak huglo lagi. Lapen autonomous council lake 6 autonomous council lake panchayat system bang itu ipila. Itu ipila seta non ke Sining pen long velti. Hala article 280 lapen article 243 MOC kai apply do Karbi Anglong kalau kana lucok kalau kante hala panchayat system ini sila non gele to. Level. Autonomous aja ko panchayat system. Plain district long ke do panchayat system mensi autonomous council aja ko ke lake isigat ko lake. Paching bar. Paching bar dah lagi. Lasu ke claim ni masih article copy loh 125th amendment bill loh macam kadang-kadang langsung ke job ni man kami claim tu. Masih lah hai mang itu mau oppose tu. Lasu bang ke IPHLC. Penil tu malang tu mai guess dan tu case sampai cetangan kau ini. Lalu non ini kijut sialam pulau BJP atum lapen BJP bupel non mangge RSS atum non belum 6 itu pini ke difusi RSS atum 6 level RSS pilo patumi ke dom muka lo patumi di ke ha langsung prank hamden lo hala bangso RSS atum 6 level RSS PP ke article 243A tame implement nangjit bosela 125th amendment on si bigun kok lo ende hala atum si 6 itu ke pa pukma IPSL तुम से 6 पर क्या प्रॉब्लम हाल तुम से हाफ ट्रूथ मा ये तुम से हाफ ट्रूथ लो हाल तुम अहोक पे 6 पर के थान लो मा अहोक पे ट्राइबल तुम के रहा 6 से थान लो हाल बंसोलम नहीं तुम चिन नहीं लासी नॉन ये तुम भी पुदाम नहीं मान के BJP तुम के RSS तुम के कार्बी आंग्लोंग इंग्लोंग असो तुम हान डेवलपमेंट करके मंतु नेता माथा खेलो अहोक जो सी कार्बी आंग्लोंग इंग्लोंग असो तुम हान डेवलपमेंट का माथा लो प्रोतान ते Article 275 चला तुम implement अच्छी के, बा Article 244 से implement अच्छी, खास implement नहीं कोई, अलग तुम सी नॉन बांके देशपुर, दिल्ली, that before the BJP side लो, BJP government लो, नॉन जो सी 125 amendment जो सी, कार्बी आंग्लोंग INP, कार्बी आंग्लोंग CME मिले अतुम दोन जो सी, ला Article 244 जो सी pa implement उन tek Pajun tek pelotan ni nang tu arpu mena sut eta choglu. Nitung tek le purak panan tu nari cirung eta choglu. Jom tek ser pelote nang tu mani tu nari choglu ni tu APSL siap party pensi tu mesti oput. Nang nelo ni tu nge. Ate article 244 chu nelo. Karbi elo tu mas nelo elo. Chog elo pelotan ni tu nge APSL si tu nge ke mang silam ne tu kete. Tenan tu claim hai malah maksud rat ni thalo non. Ni tu nang udah la prang ta. Tuliran long hang ki hai pandang le funong da pulo gala so je nang tum jong sila bang so sai 6 tu paragraph tu sub paragraph 7 ate when non tribal dan voter spelling tham elo putar tu PPSL tu election ran thu dundel ko de tuliran long hang ki hai pan funong da mani di pulo ke nang tum sinang non doji nang tum sinang ar tuji stanang tu ha bang so komar alam ka ke RSS alam ka ju porlo RSS tama direction ki claim porlo Lasi labang so komande fan kelang ni pen ke 6 dul phalang nuri itu masar ubom lo je crossing ki hana sara ala crossing ki ke hai pada city minister bari fan kelang ni join torong pi ke hai bang mer MP bari ma ke hai bang ha state election commission fan bang ke jakom chude lasi itu masar je hai kathar sa han kelang ni pen jo 6 tu ki focus sai bang nang tum da claim ri Jai ka thasa ke nong sing tang kring cholo tuliran ha ke hai nong sing tang kring cholo mo sumar ki kopila di sumi hala pana mathak te kang nai komane fan kela one komane nong the det ko buma sigzul ba ko phalang chu da hala bangran tum claim di lagi la so pa ke nong tum tang hori lagi la so pa ke nong tum ta kang hor ko tang lagi mo isu lagi job di lagi la bang so ning chipi nangi Kasi pinang wika for dolo de. Kijut sialam dari pini rarapan kaya distinction tiang tunga lo. Lain tum out of topic na la bang seta me like very important. It's very important. Kijut sialam lo la non itum kaching mai lam pen la 125th amendment ho la pengala hai article 280, article 275, article 244 la so nam la so topic pa na kaprek chata hai. Nolong social media lo kijung polisi alam rara tum isi kusong rara kachini kantung, kaju kantung alam isi do.
non kedaptan komande BJP long ke klaim do na banku di alang social media long pilo la pen BJP tu mata non arong la solam se pon je khot dia long jai ka thara long le do jai ka thara long le bang alang li muslim han jordan ba komande ke be ke che han jordan walang si social media long pe klaim di la solam ke tu masar jai ka thara ho 2011 12 bang ta la so allegation ke ban pen itu masar jaya kan already clarification ci pialo la sota sitha puhi no nado dei har sota pialo sota hala ke bangulo masi la bang ke muni tum tenge da hai lo non aso allegation ban dilo acha jaya kathar along le khotkhoti long dolo jong si prabjit ban pini pena bang bo jong si jaya kathar ko manya ki ti ke chia phan long le jor det la bangso jaya kathar ke jor along le hala kejor bega ban fotom kopinia lo acep do kopinia porta sota do jai ka thara signature do polo dangte nang litung ratang no peklang ni kui ban ratang no peklang jai ka thara hala da khot khoti no nong le jorma jorje ke namtang iru ya tang already clarification chi pielo alang le ke jor kali pinia ni jai ka thara nong le chiri truck do hada ni chiri truck do khot khoti no jai ka thar pini arnenda long le jorje na la bangso long le jorma jorje ma jai ka thar long pini arni la da documents do ya chiri kwan ma do lata miadi pota di la hai official alon ta jai ka thar long do la si press media tu ben cheng lo di karbiang lo press media tu ben cheng lo texter tu nang le tung van ra nang le tung jai ka thar long la bangso proof nang eno le tu jong si jai ka thar jong si long le jor bek ajak kebe ke jehon jor baik lutan te kupilo na tum kipu dunia ka masih itu IPC sih masalah hai allegation pi le kalang lo ni tum sin ne kan te seta pini ni jaya ka thalong le jor long le la pen jaya ka thalong le jor ti na pen no ni ki jot sela ka kipu ile bangal hello BJP tum no na no RSS to nasinili RSS ki jot si RSS atau apa ni karji kan tum bangke Article 244A तो का implement जी ना Article 280 का implement रात पांच ठंडा हो कुछ तो रात तो दार सुधु नहीं देना ना नो कार्बियंग लोग रात के कीपी किसी तो Article 244 से केनांग जी उसे अनुक्ति ना फॉलो का चेष्टा बेलो क्लासी BJP तुम Article 244 से केनांग जी मां Article 280 से केनांग मारा पांच ठंडा हो लाओ ठंडा हो नितुम के आर्टिकल 244 के इंप्लीमेंट में itu ke 2 article 20 से इंप्लीमेंट पूरा फांसी ठंडा हो तबे किजुची विषय क्वेश्चन दोलान सीएम तुलेरा लोहां आरएसएस मा बीजेपी मा रात फांसी ठंडा हो लपेन एमएलए मंत्रीता आरएसएस मा बीजेपी मा ठंडा हो लपेन एमएससी तुमता आरएसएस मा बीजेपी मा ठंडा हो लबांग सोलाम रात फान पमांगुरी नंग तुम आरएसएस क्लेम है नो लपेन बीजेपी दे बीजेपी क्लेम है नो लबांग सोलाम रात फान ठंडा हो आरएसएस के लके पॉलिटिकल विंग कली लगे हाला बांग सोलाम रात फान ठंडा हो आरएसएस के लके इंग्लो मा सो होटुर लगी पिनियालाम दाक सो टॉक सो बस दिंगे दाक लो लसी आरएसएस के लके कार्बिया के इंग्लो मा के होटुर को बगे काटो वे दसिनी लसी सीएम तुलेरा मोहन पानी आरएसएस कलिंग तमी थन होय एमएलए बांगती तुमका नितुंगा आरएसएस कलिंग कुछ थन दा होय लबांगसो नॉन कार्बियांग लोंग लबांगसो 6 गले वार्डेस की पी के ला आरएसएस समसिंग पी लसी ने किचुची कदो ना चुरो लो पिनी आरएसएस मा बीजेपी मा labang sorang rak tumhat pamanghuri na naman ge RSS ta kaprek lang BJP ta kaprek lang masih rak ban pamanghuri masih non ke bangji pili nitum labang so hunger strike nitum han permission ang pipi man nitum han apport olong pe nitum tini aban nitum la pini ani si bangge ana baji sirke pen baji tian nitum bidolo ako puthot penang tu masih permission ang pitu pini permission dari nitum dolo masih kemana tu hem ke dam ke tok tamat permission long le dat masih hem ti tang mani bang dawar dam bajam dolo masih pena pen makan itu hunger strike depo khadan itu घंटा क्रेनियम दा itu dokok dah hai hala so apor itu cuci junjeji nasil itu hala so apor dah koman masih doi maki koman masih kosong sih kecelari mak pena tem tem kek lok po masih BJP RSS tum ke lake kar biar rat fan ke pamanggu
Napen article 280 sinangji 244 ke nang ne pu latung penan pemang hulok article 2 dicek si article 280 fansel latung non article bicu pasi pinang we tokso ke itung pajudan pasi kado na choro lo lamang so tokso ke lang atung tum an hanta nili tum hin berang tum na choro lo alasi BJP RSS tum abang so a 6 awareness ipi ke lake halat tum han kera aja fansi 6 tum lam ke than Cini sih halat bang, kicir tum ta, 6 itu lo kopi makan tok bang sih.